MLA kanong po constituency uba Emerald Bonds ia mula penpawe ke jinghun halau kerukom tre ke surok nong po umdan Sonapur ke basan pupra kilometer tam wala dan kijing keno bagadan kijing duna hakikat tu kan iki benta habakran iki lat patai kubor ka arpu pra tre kula lengkot arajar arpun riau halor ko kubor bag surok lasniau ha plasha MLA ula pensyai ba ula dap lap lupa ya kani arne lai sngi shoban mi kubor ba ula dap patai kontraktor ban chnabiang Ulai kejing ero ekadahar construction, halo kejing tresitom bat ulo kular, bagakam kan pendep nak keluar syua kepor ke balabo. Uba Emerald Bonds ia mula kentu ikipat bak belada dan kejing duna, deben pentip syau ne syikibor ke beri kemi, om bantat ikilat patai kubor, namar kakam kanaya cakamat. Wemeli ula kentu ben bishar ya kabakandai pukandai nak sispak kakam ke babha, bane ke babat ya kata iwe nak sispak ke beduna. Ula pentip baka tongi kalong maniok surok kababit babiang na kabenta kishis pasan hotel ligi shnong. Nandu ko sedang jawab ni projek. Nandu bubuk proposal. Nandu banyak sanction. Kumu MLA yang wilayah Budin batki. Bat jongka nongpo onusi batki tu ki jaka ki than situ kamtam ka bakan thup om duna ga chispa san hotel ligi shnong ba do surok. Kena kemi lenti bade banyo surok kababit kabiang. Bat daga jing Kershan jong kesoka bat daga jing Trishtom bat kejing perkhat jong iba perstun tan song ko menteri beripe nak surok so berai ko beri kerpang yi baliyo wan sanction ubenai Oktober jong ke snem araja sau bat labu maunong rim ya ketu surok apa mendan umden hak shipho 3 Desember araja sau bat hadin kata lah sedang berpentri kata kawan nak ke MDC election tu cuma sendep MDC election ni April 5 ka kam kelas sedang but on record ngakwa ban keren ya pi lengba jong pi kan kapor ba ka kam kalong ka bit ka biang ngan ban biang sisin ka kam kalong ka bit ka biang ban kwa ro ban keren ni kini haga projek ka balahe ka bakum gitu ka jingjrong ka jongka ka don san pupra kilometer point handus kindon ni jing duna ni tai kendiat kan sa por bo pentre ya kene ka surok jorobat umyam kene ka saulai for lien ru akan mau kan sipun ki jing duna por bale ai ki hompai por bale ai nala ke jing sli kha atu li hadin bel adep ke projek nang ta por bale ai sob grade por bale ai rong kidon kumwe nang song snong ju la ban ni ju pentip sya ka company ke pentre tu surok tu por ni ju pentip sya kana hai ni ju pentip yu deputy commissioner bat kilale ke badam kam ka surok ka ya bet kanek tu wat la bala le bahakat tu agi porliur bagi bun kali gi balek te ka kho ga du nom dan hire ga projek ka banne sirta ha ga bede bat ka tu surok jung yang tu ki popun gi benta kala amne na do di kendong nang ta ki kendro nang ta ki ni ki cross drain mun ki humpai ki box kolbat antara soft grade penlek bah dom GSB and dia ke term jom kludi ki kod WMM wet mix makadam ki kod lai ba reben lah la ruol bah la le bah tu ngada la dir la di pet nya ko pos le bah dan ka sowan saka rong kili arkut ya rong do ka kut ka ba nungkong ki kod ke ni ka BM kadang bituminous makadam bat ka kuat ka baar ka ba kidang le menta ki kot BC bituminous concrete ka tu kadang ba penjili ba bat nga suban ai ke jingero ya kontraktor bola pentre ya kene kam dahar construction ba kilale ba ai ka kam
But kila pentre ya ka kam bat ngambar tin ban ong ba kinla ban pendep mde ya ka por haswa jong ka por lembat ga jing kerpan na ga liang jong akum em ong ong ya ki ba ni haban le kloy ni surok mar ba ki ba kila jing jar ga le kawan ding kwa ban pen state ya ka kam kidon du jing seng gi bahaya jing seng sinot ka na belang presbyterian na belang katolik ka du jing seng jong zone 6 kan don dish to be time kui giwe khamtam nag banta jong ki ba kinong lek kinong wan ki ba la di kinong rep kinong pang kena school kinong lek nang wan ba kedi ki jeng don kam ga ba kerki edo kata kata ban ngasuk kumen bo kontraktor open tray klem da sange ya ka kam boro siliur tray kendro ki pompai ke beti boro siliur la tray ta kadau menta ka kam kalaya cha almost bong pi mene bedi bat ka rong ru isa stang mentai bedi ke tuka ke BC bituminous concrete ke bedi ke balande finishing mentaru kila palat yang 100% ke sa sama steng menta apo ni Januari le ne first week Feb menta kila la pendek ha ke bedi bat itu iman ibadah apo senong plasha ngani kidon ki parlok ki balale tu kila ngani itu ipina kapo sa kapor ng julit inspect badi itu ibentaru nilalap ya ketu bad ngila keren ya kontraktor keren ya ke departemen bad kila kular bakin penbahakin rectify ya ketu marba hakijing tre ke kam le sedon gi por mta telang pi teki ka don ka benta hak bi tre teng adu sandru buje teng ladum sedon gi jeka ga bakarong kam dei bah kam yo bat bah don portion la de lai square foot south square foot sun square foot menang benong dat kum area kila bendon gum ta project ka san pu pra kilometer teng trai itu kendiat nang tu la ni we ar jeka sang ne hang tai kila bendon gi bukum kita ngilalap juga tu haswa nyong tu lalap ngadang peni ngadang ong yaki ti ong tu kin sa rectify bah kin sa le kata de ngidang sudah one page sengi tu te kalau ada mi no tu te upat ba yang subisar kata ngam don i ngan ong ayu kata ki don ko hok ban lek ban page ban jungok kata don hi bala ban khang kata te jadi ko hok ni ban page tang molong ban ngimde ban dalek lusha than magani ketika ongoing project pidade man ke project kepala dep melayat menta kato ne benai ki snem e daga du kata ka por long de haga bede berkatu ke jingmi menakatu dukum MLA dengan itu IP ka intention ke jonga ka long ba ka kam ke di mendep kulo idin biyo sanction ka kam di melong ka ba lada ka kam ka stiu hadu kata tadi mengawan kong ban pen keren ya kan kumang la jule rupang ngalap katu ne menagane ong IP 30% ngala keren bat kila rectify di ja itu timing di sising asni hadin melej mangade kia no tu te nginom so ya kata kum kinong mikmat ngilong din chendo alter ya kata ada ngiu sak keren ki don hok hiban keren ki pai baru ngim so ya kata e kamram jongi kalong ban penting kena baka surok ke di benong bebit ke babian pai ba di ban matoy ka sorkar hawa ai di ban ai khuble ngi di ban sngu na ga bentai ki jing le bahana bentai jongi ki pai ba kum emle ngadon ban kentu ya kinong song ro ba ngin songu ke ga ban yo habang ilap badon gijing duna peni nai that peni kata ga de ga bakum emle wan changar keren ngarus itu ya ni ngini budin ban pet ngaman ka por ngale inspect ya tu te ni kwa abakan long hakta ko kom marugani gidi na ga jajing mentoy jong bobun